tudhie sherehe, jera hario kwenda, tudhie sherehe, tudhie tugakene, maishano maya ae. Asholeng, soba olenga, umurata wako, muthenya wa umuthi, niye mzima muthoni wa wainaina, nyarari yake mbogo lesi, de wabici-inĩ cia Makaoplus Properties, na muthenya wa umuthi ndirakurehera Oletepes Green Gardens. Turari oro wa mugunda kirorerwa, na turari oro wa mugunda we Kajiado County, kilomita 65 tu, bedroom ya Nairobi Kajiado County. Oletepes Green Gardens rera nirihoreru, karugo kanini, kaheho kanini, karugari kanini, kugo were ono uregwa tawe mugendi ni undu wa rera riri rihoreru ri urimi no urime watermelon, mundu urenda kuiga mahiu make taburi, mundu urenda kurima nguku ucige kuu kwa wingi, we urenda kwambiriria urimi wa githemba giothe no uhote tondu mai mairima meguku Oletepes Green Gardens. Na undu wa mwanya na Makaoplus Properties ni ati wagura mugunda uyu na githimi kuma 50 by 100 uranegererio title deed yaku hau ririkana mugunda ni title. Na magania maya mothe urahani wa mugunda uhutitie Nairobi Magadi Highway, kundu kwina like Magadi ni kuga ni kundu kwega, na kundu guku ri 50 by 100 urareherwo na offer ya 320 cash 320,000. Na gikoni ukuriha kahora ni 350 350,000 Kenya shillings. No kohoro makiria ri uka uchere wabici cia Makaoplus Properties ndikuo ihinda-ini riri ni guku wabici-ini cia A+ Motors hakuhi na Safari Park Hotel o guku Nairobi.